Egunon guztioi, nada ardura eta hasiera emango diogu. Lehenengo puntua, 2025ko urtarrilaren 23an egindako aurreko bilerako akta onesteko proposamena, horrela badagokio, norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? Orduan, aho batez. Bigarrena, arloaren informazio orokorra. Transformazio digitaleko proiektuei buruzko informazioa. Saloa, mesedez? Egunon, eskerrik asko. Egunon danori. Puntu hau bekarri nahi naben, zuek jakiteko zelan doa zen dekogun momentu honetan bi proiektu nagusienak eraldaketa digitalien. Alde batetik, dekogu Getxo Bai, hau da Ekofineko SAPari buruzko proiektua, Getxo Bai deitu dutzagu, ze gero kanpora irtengo da bebai aplikazio bategaz, orduen holan dituten dutzagu proiektuari. Proiektua urte hasieran hasi da, momentuz oso ondo doa, denboraz, pentsatu genuen moduen, programatuta dagoen moduen, 4% egin dago, hilabete tardi honetan, urtarrilen hasit eta otsailaren erdira arte, eta momentu honetan bai datuak garbitzen, bai adekuazioak egiten eta integrazioak egiten hasi direz, eta bai sistema berez parametrizatzen. Dakizuen ez ganera, kasu honetan, gestión tributaria, recaudación, toda esa parte es un acuerdo que tenemos con el Ayuntamiento de Bilbao para que nos traigan los conocimientos adquiridos y que podamos ponerlo en marcha de una forma más rápida y sencilla. Y estamos sobre todo focalizándonos en ese lado. Como he dicho, va todo en su programación, va todo correctamente, está todo el departamento implicado y la verdad es que no tenemos de momento ninguna incidencia. Os iremos dando por trimestres o ya iremos viendo algunos hitos en los que vemos que vamos llegando y os iremos informando. Ideia da, 2026ko bigarren hiruhilabetean, martxan egotea, sistema guztia osorik, babesagaz, enpresaren babesagaz. Baina 2026ko hasieran ja hasiko da barnean martxan proiektua bi aplikazioak paraleloan eta bigarren hiruhilabeterako bakarrik sistema barrian egongo gara. Beraz, printzipioz alde horretatik dana ondo. Eta beste proiektua, eraldaketa digitala eta prozesu eta prozedimentu guztien simplifikazioan eta plataforma barriako proiektuari, horreri barnean deitu dutzegu Getxo Bat proiektua, jakin deizuen. Proiektua otsailaren 3an egin duen aurkezpen bat, arlo guztieri, ia 100 pertsona egon ziren, eta aurkeztu gendun eta dan hori azaldutzegoen, apur bat zein izango dan, kronograma, eta danak egoteko proiektuan barneratute eta aurrera eroateko. Kasu honetan, datorren astean, arlo guztiakin egongo da enpresa, eta hor, prozesu eta prozedimentu guztiak ikusiko direz, zelan eitzen diren lan, hemen barnean, eta engo da matzin bat, enpresak bezelan ikusten dauen arlo bakoitzien, zelan enbidauen lan, eta hortik aurrera jarraitzeko. Paraleloki, bebai gauz, ikusten zer nolako integrazioak enbiar diren gure barneko beste programa batzukin, eta analizi tekniko guztia hori eitzen gauz, beraz, paraleluki lan ezberdinak, arlo ezberdinetan, eta udaletxeko arlo guztiak martxan. Kasu honetan proiektu hau, enpresak bota dozkun kronograma batik, urte bukaeran amaituta egongo da, amaituta, hasiko gara implementazioan enpresaren babesagaz. Baina implementazioa bukatuta egongo da urte bukaerarako. Eta hori udaletxean. Gero, los demás organismos autónomos irán después de que termine el proyecto en el ayuntamiento. Irán en paralelo tanto Residencia, como Getxo Kirola, como Aula de Cultura, los tres en paralelo, son 3 organismos autónomos y por lo tanto van separados, aunque tienen puntos de conexión, con el proyecto.
Eta hori da guztia, beraz momentuz kasu honetan be, planifikazio aurrera doa eta planifikatuta dauen moduan jarraitzeko esperantzakin. Beraz ondo eta aurrera goazela informatuko dugu, gaur arte. Galderari badeko zuen? Ez, prozeduraren inguruan gustatuko litzaiguke normalean informazio garaiz jasotzea, hau da, bilera bat egon bazen otsailaren 3an aurkezpen orokorra egitea arlo guztiekin, informazio hori jaso genezake urtarri horretan. Gainera, arelatzago iruditzen zaigu gero informazio jaso dugunean edo ikusi dugunean zinegotziaren sare pribatu batean. Hori ere ez dugu ulertzen. Hau da, batzordean eman ez den informazioa zinegotzi baten sare pribatuan jaso behar izana. Orduan eskatuko genuke zentzu horretan pixkat tentu handi ibiltzeko edo errespetu handiagorekin ibiltzeko batzorde honekiko. Bueno, horreri buruz esan, jakinda egonda noiz hasiko diren proiektuak eta batzar hori barne batzar bat izen da, arlo guztia jakiteko, ez jakiteko, gehien bat animatzeko proiektuan parte hartzera, eta honantzen jarri dugu. Ez dut uste horrek bestelako trascendentziarik dekonik, ez da ezer bestelakorik esan erraunin horretan, baizik eta jakin nor da nor proiektu honetan, eta hori ez dut uste bestelako trascendentziarik dekonik. Baina, hemen ekarriko dut, zelangoa zen aurrera. Hasierako aurkezpen bat izan da, zue jakin dozue zein dan proiektua, parte hartu dozue baita ere pleguan ikusi dozue zelakoa izan dan, eta berez ez da barririk, ez dugu esan ezer barririk, ez dugu nahi da guzti hori, arlo guzti aurkeztu. Eta gure izan dugu, lehenengo pistoletazo de salida esaten da moduen jakiteko, nordan enpresa irabazlea, nordan nortzuk izango dizen interlokuzioko pertsonak eta zelako bilerak egongo diren. Ez dagoen besterik, beraz, ez dugu ikusten hain bestelako trascendentzia auki aldagoenik. Eta nire sare pribatuetan, nire eguneroko laneko pintzelada batzuk emotea bestot uste oso trascendentala danik. Ez dut emoten inolako informazio arrarorik, ez dakizuen informazioarik, beraz, horrarte. Zer garrantzitsua dagoenean, partekatuko dugu. Ez da, ezkerrik asko. Hombre, nik uste dut gobernuan dauden zinegotzi badaukatela argura bat, eta bakoitzak bere lanaren inguruan egin dezake zerbait, baina oraindik oposizioko alderdiei edo udala osatzen dugun hori oraindik informazio guztia eman ez egunean, prentzagoarra zure LinkedInaren ostean ateratzen duenean, udalak horretan pixkat arreta mantendu behar dugula uste dugu. Hor badagoela, gure ustez, gure ikuspegiz, nik ez dut esango inolako behar legalik dagoenik, baina bai aintzat, beste taldeek aintzat hartzeko kontu bat, baina agian izango da gure ikuspuntutik zoi. Horra klarazio bat, nik atera sare sozialetan eta urten dauena prentzabarrean, bi proiektu ezberdina dire, prentzabarrean gure izen duguna da, esatea, getxo bai proiektua zelan irtengo dan, bai gero urrengo komisioan berbaengo dan hildoari buruz pizka bat argia emoteko, eta hori badakigu hori proiektua ze prentzabarra pasaren urtean berten zan zelako izango dan, eta hori da getxo bat proiektua, getxo bai proiektua barkatu, eta da getxo bat proiektua. Beraz, gauza ezberdinak direz, eta esaten dut, ez dau barririk, eta ez dugu prentzabarrik atara, nik ez dut atara ezer nire sare sozialetan prentzabarrak atara baino harinago, ez dana esan, eta ez dana argi, eta danok ez dakiguna. Beraz, nire ikuspuntua gitzienez hori da, baina bi proiektu ezberdin dira. Bai, Xavier. Sí, quería hacer una pregunta en concreto sobre la aplicación GetchoBike, creo que entendido que se va a llamar. ¿Va a ser una aplicación informativa o de trámites o ambas dos? Y en el caso de que sea de trámites, ¿se ha definido ya qué trámites va a poder la ciudadanía hacer a través de la aplicación? ¿O si hay una calendarización para ir incluyendo nuevos? Bueno, un poco cómo se planifica eso. A ver, GetchoBike es todo el proyecto. GetchoBike contempla
toda la implantación del software SAP, en este caso, ¿vale? Y luego hay un aplicativo, una app, que la ciudadanía se va a poder descargar para que, además de poder hacer los trámites en un PC, a través del aplicativo puedas ver tus pagos del IBI, tus cambios de domiciliación, multas, cualquier gestión en ese sentido, para que lo tengas todo en una aplicación, ¿vale? A esa aplicación también le vamos a llamar GetSoBuy, pero es todo el conjunto del proyecto al que le hemos nombrado para que puedan ir saliendo, ¿vale? La aplicación vendrá cuando se implante completamente todo el sistema para que puedan tener, porque además de toda la parte nueva hay que tener en cuenta que la aplicación también tiene que poder ver todo lo histórico, ¿vale? Entonces vas a poder ver todo tu histórico y vas a poder ver también toda la parte, vamos a decir, nueva, con todas las funcionalidades nuevas que se van a poder realizar, ¿vale? Entonces esto cuando se termine ya saldrá ya la aplicación, porque primero tiene que estar todo el sistema funcionando. Claro, yo cuando se habla de aplicación entendía aplicación móvil. ¿No va a ser móvil o también? Sí, a ver. Vale. Claro, has dicho Es un sistema aplicación completo. desde el ordenador y yo, igual desde el móvil no. Claro, o sea, el sistema es SAP completo. Luego, a través del portal de la Oficina de Administración Electrónica, ahí vas a poder ver toda la información que te llega también de ese sistema. Y además de eso, vas a tener una app de móvil que te puedas bajar, tanto para iOS como para Android, en la que estará mucho más simplificado la forma de visualizar tus pagos, cualquier multa, el histórico, cambiar de banco el número de cuenta, la domiciliación, tipo de pago, etcétera, ¿vale? Incluso pagar con el móvil a través de Bizum o a través de cualquier sistema, ¿vale? ¿Y eso se ha definido ya? ¿Qué trámites se van a poder hacer a través de esa aplicación o cuáles no? ¿O en qué medida se van a ir? Lo puedes ver tranquilamente porque va a ser la misma aplicación que tiene Bilbao que se llama Udaltax. Entonces es lo mismo, las gestiones que te he comentado. Vale, o sea, van a ser gestiones exclusivamente de cuestiones de Hacienda, de pagos, de... Es que el proyecto GetSoBuy es solo, exclusivamente de esa área, ¿vale? Luego está el otro proyecto, que ahí va a haber una nueva oficina de administración electrónica. No consideramos que vaya a haber ningún aplicativo, sino que facilitar cualquier trámite online con muchos más trámites. Ya dijimos que queremos llegar al 80% de los trámites que se puedan gestionar online y no físicamente en una oficina de atención ciudadana. Pero eso es el otro proyecto. Pero cuando dices eso, en ese 80% incluyes también trámites tipo reserva de aulas o... No, solo cuestiones más relacionadas con Hacienda, recaudación... Vale. Eso es. Vale. Beste norbaitek ez. Orduan hurrengoa. Hirugarrena, galdezkeak, Algortako ludotekari buruzko galderaren erantzuna. Mesedez, irantzun. Bai, bueno, aurreko batzorden ludotekaren inguruan... Aurreko batzordean ludotekaren inguruan pregunta zenduen, momentu aretar arte geunkana azaldu genduan, eta, bueno, bitarte horretan, lizitaziora urten dauja Padre Félix de la Virgeneko ludotekaren obra, bale? Hemen ekarri dutzu edaz, taldeko bakotzeko bat, planoa eta infografia, barkatu. Bale? Euki da gizu esan. Bueno, gitzi gora bera, borobilduz 260 metroko lokal bat da, bale? Eta, bueno, hor planoan ikusi zeinkien moduan, holango U edo erradura forma bat dauka, beraz, horrek sarrera bi eukiteko aukera emoten duzku, ezta? Eskumako, U, edo alrebez dagoan U horren partetik sartu ezkero, hor egongo litzateke ludotekarako sarrera nagusia, eta bertan egongo litzateke
lurrak aerotermia bidez egokituko danez espazioa, horrek baimentzen duzku suelo radiante izeneko teknologia eukitea espazioa berotzeko. Beraz, behin sartuta, hor egongo da, umek berokiak eta gure izan ezkero zapatak ere kentzeko aukera. Espazioa berotzu egongo danez lurrean, hortozik ibili gure dauenak, egon daite. Gero, horbe, ordenadore eta pantalla gune bat egongo litzateke, batez ere, euskeraz pantalla programaren barruan, euskeraren inguruko garapena eukidagien gure herriko umek, eta, aurrera jarraitu ezkero, hor egongo litzateke, begiraleen espazioa, arbola baten azpian, ez arbola natural bat, evidentemente, baina, arbola bate simulatzen dauen zutabe baten azpian, eta hor dago kokatuta, hortik begiralek ludoteka osoaren perspektiba daukielako. Sarrera, zein ludoteka jolasgunearen inguruko oso bat. Gero hor egongo litzateke jolasgune bat, mailak eta mobiliario guztia asmoa da sartu, kendu eta jarri alizateko, momentu batzutan mailak eta aulkia barri izango da bezalako, beste momentu batzutan ez da behar izango, eta gero pasatuko ginateke beste jolasgune batera, baina ja ezetasun gune baten barruan. Ezetasun guneak esan gure dau, horre harria eukiko dugula, erabiltzen da bezan tresnak eta garbitu alizateko, ez da, apur bat umek eskuagaz, plastilina, pinturak edo danak erabiltzen edo basea bera erabiltzen badabe, gero garbitzeko errez eukidagien. Horrezkinatzuen ikusten dozue, sukaldetzu bat dagoala bere bai, batez ere, umeak ere, hor daukagu zanean, gastronomian edo elikadura osasungarri baten ezitu daitezan bere bai, eta, segaitik ez, umeak apurkan sukaldatzen ikasi dagien, ezta? Gero etorkizun baten, unibertsidadera doazenean pisu konpartidu batera edo dana dalakoa, gutxienez, abilezia minimo batzuk sukaldaritzan eukidagi esan. Gero hor jarraian komunak egongo litzatekez, evidentemente, egokitutako komunak ere badagoz, eta gero hor jarraian itxi egiten da espazioa, sektorizatu egiten da, beste alde batera pasatzeko, ez da, hor planoan ikusten dozuen sala polivalente horretara. Horrek baimentzen duzku, erabilera diferente bi egon ari izatea, ez da. Biek daukie komunetarako sarbidea, baina, leku baten egon daiteke umeak jolasten aktibitateak egiten, eta gero beste sala polivalente horretan, ikusten duzuen moduan, estenatoki txikitsu bat dago, hor egindagi esan ipuin kontalariak, antzerkiak, edo hitzalditzuak badagoz, edo beste formato bateko ekimenak. Eta erdi-erdian, hor komunitatearen portalaren erdian, hor almazentzu bat egongo litzateke, eguneko gauzak erabili dagi esan. Erabili dugun hormak ere egokituta egongo dira, hormak ere umeek erabili dagi esan gauzak egiteko. Eta gero erabili dugun tematika apur bat izan da, baso bat simulatzea, oso esparru urbano baten gagozan lekuan, Feliz de la Virgen oso urbanoa da, naturaren inguruko tematika apur bat emongura izan dautzagu, naturaren inguruko ekimenak eta naturaren garrantzia ere ezagutu dagien, eta zelan ez gure euskal mitologiaren inguruko gauzak ere egiteko eta tematika bat emoteko. Eta orduan horregaitik basoa izena jarriko dutzagu ludotekari, aretakoa kukupraka da, eta hau izango litzateke basoa. Eskerrik asko. Norbaitek hitza hartu nahi du? Bai, Xavier. Vale, gracias. Yo quería preguntar, claro, porque ahora conocemos el plano, pero desconozco si esta configuración del espacio se ha hecho teniendo en cuenta algún plan de trabajo o plan de actividades dentro. Es decir, por poner un ejemplo, hay una cocina porque se prevé que se vayan a hacer talleres de cocina,
hay una sala polivalente porque se prevé que se vaya a hacer ancherkis o música o lo que sea. Hay una zona de juego libre porque se prevé que va a haber unos materiales para que haya juego libre, vaya. Es decir, ¿hay algún plan de actividades o plan de cómo se va a dinamizar esto del cual haya desembocado este diseño? ¿O se ha hecho el diseño y luego se hará el plan de dinamización? Es un poco largo. A ber, bueno, apur bate azaldu doanean, erantzun do, baina, bueno, gaur egun jakingo duzuen moduan, publikoa dalako, Kukupraka ludotekak ICBC-an alkarteak kudeatzen dau, eta bertoko langilekaz landutako gai bat izan da, bai eurak profesional moduan zelan egingo lekien, eta orduan eurekaz ere horrek behar izanak jaso ebezan gure teknikoek, eta gero arkitektuagaz batera guzti hori isladatu da egindako proposamen arkitektonikoan izan da. Orduan hori guztia horrekin da. Gaurkoz be, ikusten badugu gure gaztelekoak ere sukalde bat dauka, ulertzen dugulako gure umeetan erabek sukaldaritzan heziketa bat eukiteare garrantzitsua dela, esan dugunagatik. Bere independentzia prozesu baten, autonomia prozesu baten garrantzitsua delako elikatzen jakitea, ohitura onak eukitea elikatzerakoan, eta ez denbora guztian ibiltea rekozinauakaz edo kongelauakaz, ezta? Hori guztia aurre ikusten da, tailerrak egiten duguz, eta gure gaur eguneko hezitzailek hori ere komentatu duzu, eta orduan horregaitek sartu dugu proiektuan sukaldetzu bat. Entiendo también entonces que ICBC va a dinamizar también este espacio. Ez dakit. No se sabe. Ez, hori elizitaziora ataratzen da, eta orduan aurkezten badira eta eurena bada proiekturik onena, kudeatuko da, besteren batek irabazten badau proiektua, besteren batek kudeatuko da. ¿Y se elaborará por parte del ayuntamiento o del área algún plan o marco relacionado más con el contenido, con las actividades, con la dinamización del espacio antes de la licitación, o ese plan tendrá que ser parte de la licitación que presenten las empresas? Hori da, lizitatzera ataratzen dozunean, zuk eskatzen dozu zer gura dozune egotea. Eta gero beste parte bat izan daiteke, plegu tekniko bat idazten da moduan, zuk eskatzen dozuna, eta gero beste parte bat izan daiteke, eta hau ikusita, zer gehiago proposatzen dozu sartzea. Hori da, adjudikazio prozesu baten, egunean egunekoa. Una última cuestión. Ese trabajo conjunto que han hecho el equipo de ICBC con el equipo de arquitectura del ayuntamiento... No, con el equipo técnico del departamento que va a gestionar el espacio. ¿Perdón, con el equipo técnico que va? Del departamento que va a gestionar el espacio. ¿Y ese que...? Pues el departamento de euskera. El de euskera, vale. Aparte de este plano, ¿han generado algún otro documento o información que podamos consultar? Infografía. Vale, solo eso. Infografía eta plegu teknikoa. Y los pliegos. El pliego técnico de obra. Ya. Hoy por hoy es lo que hay. Vale, de acuerdo. Vale. Orduan, hurrengoa. Kantxa kirol moda lokalari buruzko informazioa eskatzea. Vale, sí. En referencia a la adquisición del local de Cancha Quirol Moda para el Gazteleku, ¿qué acciones y gestiones se llevaron a cabo para intentar realizar un traspaso de negocio o alquiler del local de Cancha Quirol Moda manteniendo su anterior carácter comercial? Bai, Carmen. Bueno, primero de todo,
bueno, pues que no ha podido estar aquí, ¿no? El concejal responsable, porque está convaleciente de una intervención, pero sí me traslada, para poder responder a esta pregunta dentro de lo que él me traslada, porque no tengo más conocimiento, que en fecha 19 de octubre del 23 se convocaba una reunión a la propiedad de este comercio para informarles de que existía un servicio de la Cámara y también de EDEMA para el proceso de transmisión empresarial. Recibieron Getxolan la llamada de vuelta en marzo del año 24, en la que comunicaron por parte de la empresa que ninguna de las trabajadoras deseaba quedarse con el negocio y que para entonces ya habían empezado un importante proceso de liquidación de stock. Con el objeto de poder explorar esta vía de trasladar el negocio, se les derivó a al servicio de la Cámara de Comercio, estuvieron en contacto con la Cámara y realizaron una valoración del mismo para poder realizar ese traspaso. Getxolan ha colaborado constantemente con el técnico de la Cámara de Comercio y se han mantenido diversas conversaciones con la propiedad para ayudarles a poderlo conseguir. Nos consta que se ha realizado contacto con algunas personas interesadas en quedarse con el negocio, pero que finalmente este extremo no ha cuajado. Normalmente la experiencia que tiene Getxolan en este tipo de transmisiones es que suelen ser tiempos muy largos. Y aquí hay que poner encima de la mesa el equilibrio necesario por un motivo importante, ¿no? Esta empresa está basada en un local que tiene un porcentaje de superficie importante con respecto al total del mercado. Por tanto, también es importante su aportación al canon. El canon es solidario, entonces es importante mantener ese equilibrio también de sostener ese pago sin estar llevando a cabo ninguna actividad y ese equilibrio entre sostener el pago y encontrar un nuevo interés de negocio que finalmente se materializara. Entonces, pues bueno, ha pasado el tiempo y no ha sido posible encontrarlo. Bai, Xavier. Bueno, sí, una duda, no sé si podrás contestarme, si no para la siguiente, pero el 19 de octubre de 2023 es cuando se hace el contacto por parte del área del Ayuntamiento y de la Cámara de Comercio con el propietario. ¿Se hace en esa fecha porque es cuando se tiene conocimiento o por algún trámite que ya se tiene que empezar a hacer y del que tiene conocimiento el Ayuntamiento? Eso lo desconozco, pero lo que he dicho es que se le informa por parte del Ayuntamiento a la propiedad de la existencia de esos servicios que se coordinan, porque otras administraciones también los tienen. Entonces, lo que hace Getxolan es coordinar esa labor, ¿eh? Entonces, lo que hace Getxolan es informar a la propiedad que existen estos servicios y que puede colaborar para su tramitación, ¿vale? Vale, hurrengoa orduan. Getxoko turismoari buruzko prentza oharri buruzko informazioa eskatzea. Erantzun? Bueno, bai. Bai, Eleder, bai. Otsailaren 3an, Getxoko Udal Gobernuak udalerriko turismoari buruzko prentsa oharra argitaratu zuen udal webgunean. Azken informazio batzordeak urtarrilaren 23an izan zirela jakinda, ondorengo galderak argitu nahi ditugu. Lehenengoa, zergaitik argitaratu da Getxoko turismoari buruzko prentsa oharra informazio hori aldez aurretik batzorde informatiboetan partekatu gabe? Eta bigarrena, Udal Gobernuak uste aldu batzorde informatiboek gaur egun egiten ari diren bezala kontrol eta gardentasun funtzioa betetzen dutela? Orain bai, erantzun. Bueno, berriro. Nik honen inguruan esan barrakoa dugu, nik urtarrilaren 23ko ondino eneukan ez da balantzea ere. Beraz, urtarrilaren 23ko batzordean ondino ezin ezer esan. Beraz, horren ostean jaso da balantzea eta argitaratu da barria. Ez dago besterik. Bai. Galdera botatzen baldin bada, prentza horra botatzen baldin bada, aldez aurretik emailez partekatza taldeekin bide bat izaitekela. Azkenean, enteratu behar gara gauza guztietaz prentzaren bitartez. Eta horretarako esan duzu, bueno, pues ya está.
Nos cerramos las comisiones de las batzordes. Bueno, emailez informatzen badugu dana, horren arira, komisio informatibo guztiak ere kenduko genduk, ez ja total informatuta zagozia. Beraz, ez dauka beste. Beste norbaitek? Ez? Orduan, azkena. Getxoko kirol portuan hotela eraikitzeko proiektuari buruzko informazioa eskatzea. Bai. Bueno, albistan baten bitartez jakin dugu Getxo kirol portuan hotel bat eraikiko dela, kirol portua biziberritzeko proiektuaren parte izango dena. Hala ere, orain arte udal gobernuan aldetik ez dugu horien inguruko jakinarazpen ofiziali jaso. Hori dela eta hori dira argitu nahi ditugun galderak. Udalak Getxoko kirol portuan hotela eraikitzearen alde egin du. Udal taldearen ustez ze onura ekarriko ditu proiektu honek tokiko komunitatearentzat eta inguruko garapen ekonomikorako. Zen horri hartzen ari da udal taldea proiektua Getxostarron eta herriko merkatarien beharrekin bateragarria izan dadin ziurtatzeko. Noiz izan zuen udalak hotel hau Getxoko kirol portuan eraikitzeko asmoaren berri. Zergatik ez zaigu aldez aurretik Getxoko kirol portuan hotelaren proiektuaren berri emon? Bai, erantzun. Bai, bueno, nik turismo zinegotzen moduan esan eiken gauza bakarra da, gaur-gaurkoz, nik dakidala, ez dago ez da konfirmatuta ere hotel bat egingo danik. Ez dakin nondik atara duzuen konfirmazio hori, baina gaur-gaurkoz, nik ez daukat. Eta beste leku batzutan, beste arlo batzutan galdetu dut, eta eure be, ez daukie ez da konfirmazio hori. Beraz, horra arte, alan dabe, hotel bat zabaltzen bada, enpresa bat zabaltzea da, enpresa bat zabaltzea gure herrian, onurak eukileik ez, jendeak lana jasoko dagoelako. Beraz, sustapen ekonomia arlotik, sorioneko egon geintek esan, hori bai. Ikusiko dugu, benetan hori bada, hotel bat egingo bada, konfirmazioa jasotzen dugunean, ikusiko dugu ze baldintzatan egiten da. Baina, gaur-gaurkoz, enpresa bat Getxora etortzea eta enpresa bat Getxon esartzea, ekonomiarako onuragarri ikusten dugu. Bai, lehen ere entzan dugu, pentsatu nahiko nuke, edozein enpresak edozein modutan ez dela onuragarria. Eta turismoa batzutan dagoen moduan egonda, gauza batzuk ere hortik haratago joango direla, pentsa ezakegu, baina lehen ere lurraldean ere honen inguruan hitz egin da, eta pixkat erantzun bezala jasotzen dugu dira. Nik erantzungo dut, hotel bat ez da enpresa txar bat. Beraz, hotel bat esaten nengoana, ez dut uste enpresa txar bat danik. Uste dut danok erabiltzen dugu zala hotelak edo apartamentuak edo danadalakoak gure herritik urtetzen dugunean, gure opor sasoian edo asteburu pasa. Beraz, beste leku baten guk erabiltzen baduguz, guk gure herrian eukitea be, ez dutzate misteriorik ikusten. Harik eta handino, Getxon gauzak ez dagoz ez da despendolatuta turismo aldetik, eta ez gagoz lanean be hori gertatu daiten, baizik eta era garatu eta ordenatu baten izan daitela turismo gure herrian. Beraz, gauzak ondo egiten badira eta tranquil, inondeko arazorik ez. Beste galdera, ez, orduan, besterik gabe bilera amaitu txat eman da, eskerrik asko guztiei.